Musesia wa kisisi cha mutongo ini kwa chani watinda nesa na kiwiyo chaku nikiende nesa. Nimubea muno kutukwata mbau ba kisisi cha mutongo i miabika ibinda yake lungu cha Tuneenanie. Osaka stulu dengea Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya. Nina kwa studio ngwenda mamukethie na niambia na kumundi Mr. Mwaka. Nitawa John Mwaka mutangwa atio numete kunikuita walamu. Karibu studio cia mutongo i Madam Faith. Oti Faith ndonge mwitu mwiyeni kuma kangundo kathame ya Katelemo na ndio umwe. Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International numete baya Kalama Sambijeki. Nina muthoja studio cia mutongo i musise yitu na uthocha nitawa Jacqueline Binya. Namba yitu ya SMS ni ile 3915 mitandao ni tuye YouTube/FM official na Facebook ni Mutongo FM. Umuthi nenda Tuneenanie yuluwa addiction na ti ya ndawa cia ulevya hiyo ka addiction cia mithemba mingi. Kuemeewa ni Mituo nuambiye kwika kaundu lakini kabikie bandu yesethia nitakakuwa kakukuia akili yesethia watu ikio wi wakwina ona andu maibotha no winite andu maiya no winite yani kamutuo webundicie na katwika ni part of you utekite wiwa utesawa naona ate ne mwaitu atanyuite chai kwacha saa ina acha saa 10 na tuithi ukoma aitwa mutwe isu no form of addiction isu ni caffeine ni caffeine nicotine no kwelewa wanywe sikala mundu atanyuite sikala uiona adhilito nitaleu nenda Tuneenanie yulo addiction sisu no beimwesi utulichanisioni nginando maka tiwa ne thayo angi makowa angi na ndasi ndio lilikana no ni in the form of addiction na nenda tuambie on the safe side Bishop tuinena chumba chingine tunanena yulo wa mawauma tabwa na mawawa sunu nenga wandawa masibitali dawa isu saingi wesaidhi ona nuekie inywa lakini wewa wailita ukwendea kunywa especially painkillers nenda tunene especially the safe ones wesaidhi ando mesi wanywa ndawa cia bikaba na wewe ikubikitia ba wailita odhiba ni ndakitali ni what alternative you can take instead of kunywa ndawa isu ondo we me anda kamene ya mundu nondo waidete nondo mundu waidete kwamba komana kana no waekana naguo nona cia kendo mundu webundiche no waekana acho na kendo mundu webundiche nawe mwene no acio mundu na kola lakini wona ondo walikantha kamene no kunenga mutuo muna na mwikalile muna na oisemba kilekoni idio kana kilekoni yuba ikindu kingi wika ateo ukwatie kindu chu tinda wapeke yake nitona kwithuona ni swanio na yo kuemea nitona enda ni liu na yo kuemea nondo neguo waileta kwika na wewe awe kakini tusaidete kwika we mwani kwa une mwebundeje nondo webundeje no weka ne agu lakini no kulia kaka ti kwenda kwako unaona kala webundeje lakini kati kwenda kwako ni ndawa unanyusa sio kasi ya mwini pesa hiyo utamelete kalaka Kapiniki ona yuba ya ndo mata koma mata nyuite piliton kwa ndiko ata toma no ni ndio endo ndete kabeleton ikana kome na mina kukanyo aikoma nikindu mundu ucio aititwe mana kana ni undu mukwatite thayuni na maybe Mwaka ongelea ni ndakwacia i kana kiu ni chobo withobete ene na ndutona kwithobwa na mabinda maingi ona wisaithi andu isi kana ichobo kikwobete andu imo mona uni muobe ni kindu kiwika kile binda na no nginya atethewe kuthalichwa kuma chobone kiu pe mwana na wakwa no kwitha edukesi chobo chake kalangalisi ya cost chobo chake ni koti na kamuko bua
na mwaki nusu mwana usu atembea na kakoti kau ona kwesua na kamavuko kuukua kwa unita ngobia yani nita mito nita sign yake kana uenda kuona fulani etha na kakoti na kamavuko etha ndisi da akuire chao ndisi kana laptop nunda ambe yo kuona tete na laptop kuma tene na no ni mundu titike mwana kenini yuko ni addiction nisi addiction ye ulawa ukiyobia ndo chali kile ntakamene achatwika thina city personality yake ngethwa nendete kutembea ni kuita kandi bagi na negative addiction ya muthemba lakini mindo mwaka ndana utia kwasia hii describe addiction okay ve kila wewe ya continuation Kuemeewa ni mituo ni kindu cha ukwata utakikite wiga utemwani ibe bandu bakupate sawa na addiction mutuo Kuemeewa ni mituo ti lazima ithwe mituo kikindu kithuku bengi sitha nzeo na bengi sitha nthuku mwaka ndana utwana kwa sasa kana wende ndana utwa kwacha you like nililikana we mwaka lilikana mutumia wake wakakoti nye nilikana friend yakwa we addiction yako wa properties ona kaindo ona kate mindo kwanza babi kabando olota property yake yibando amiwe esa we muthuku miyake ko wisa wa kinduki akulia niki wa ina kuya ukendo na mwene amuya tuyundwa ibalabe mwene nundu kilebinda ewa na ni wosete loni ba kaiba awe we ona property muthuku miyamuya onoka thio nake mwene kokote kwa addiction we tachao addiction is na kekana wa mita chao ni chobo kitha kikisio na kama mwaka wa weta ona baba maitha mese kana ni addicted ni friends yange eli omwe addicted kwa mara moja nonge na panado na ninye nesio mukulia ende ndawa ambia by the way ona netha kaka ngamuka kwa jengethela ndena nindo muthuku miyake kapane tuma kavindu aya kamanda ndawa esu baloko mimi aya bete baba na mubuko ni kwake kila bandu bambe ngale ni besio na nindo isu ni chobo you are we only sawa faith ni wizini ni sebina ndai te lenge muno upo wa sio ba ikalikanda kameni na mwe ikalikanda kameni ukasethia ni siananga teens yo addiction zio lakini si ukaikesega teens zio ene you addiction you ila yesikie muno nuki nisikala dawa sia ulevya hii siokete hii sia umila pornography na ende kuzisia pisa mboku ona angini wa matakomete ya mundu na makoma na multiple partners for maniacs sindu iwi saithia sia kwa chovo ngina ukesaithia ondu bino weti ya sia kana atakundite elobo kana ngilasi ya kendo atetemete kwikata utetema atakuzitie mbaki pa nini nange pia nwezi yange mbaki nwezi pe mbaki na sikala mbaki si kwanza to amwito yuto suwe wakwa atumi yingi na yewe sisi atemelela wa baki iso ba wana isokoto yetara mesokamba amayo yuko uwe no seo ko realize na kwambi watabia mundu kana wiba kupe kwikata ko bwa ichobo na dito ndo bagubi ko bwa ichobo ekangutetheze lakini muno ivese twase andu mamuika mobe twisindu itatu ndawa cia ulevya na pornography na suni moto tono tetheze muno tondu ni mo future dito maybe no ngelele nundu klani college ni muno ni chandwai maunywa ndawa na tiwo kwiyendea na some of the things mundu tona kwika in the way they are in such a situation maybe we umuthauki wa mathau watu lukile ku na wanengwa dawa cia kupainkiller na we so bwa imuthayu ni akuwa mwaka pesa ithia ndawa icio cia alika mwene kuti kwa kwiyendea pe undu tona kwika sio kabaya hospitali daktari no kunenga alternative ya diet pe rehabilitation itawa palliative care yeah. ni kuitwa after wagoa
ukesaidia kindu kionde ki system ni yaku ni yathela kwa whether we situation isu ite yaku yendea please enda daktari ni nuna kwa nutrition pe palliative care na pe rehabilitation na nikenda tusonge na mbe pe addiction ingi siambe yao na mesini mwaito ni wake laiko na uni wake laiko na kwa ni wake laiko bishop isu kwa upande ni ungetechieta generational kana mabeba ma kuatiania ni maambukiza wa ukethia musio ni wa thengi ukethia musio ni wa thengi moi malikile othengine ona twana tucia watu mwiso kwetu cia watu hata tuthengi kona kana kazi yao kona kailio ukamulevi nengi nanungi ulonyi no ndi kazi yawa ni tuikese kulwa kana pia katika ulimwengu wa mabeba na kila beba guothe ni wenda kutumikithia andu kila usumbe kana wete usumbe muna ni wenda na mutona isia musio kethia musio kwatitwo no usumbe muna musio ngi kwatitwo no usumbe muna ungi kwatitwo no usumbe muna na ndwithia kindu kwicha emeye musio su ona weka ta withia ethwa ni kwa nywi no kunyetwe undu nyonywete ni we itho nywete ni we sukwe manywete ni we yani musidi nono ni ketina kana kete kithemba chu ni ketina chawo mona na siendo imani spiritual and device ni si need spiritual counseling nono wona ba umela mo uwe na cheni aelewa alangi ondeme udhaika lakini betha batena mo kwisokeno kabanini amane kini choke tuisa maike no kabiblia yaite kana aithe maitu ne mayenza bibo cia ngati na mayo masiana mameishe bibi ko be sindu ito no ate andoke yani ko ate lakini tinywe ne ukono tuo na ndakame na ndo usiaito bandu wesa wethia mutuo ti museo ndukasie kwitu kwilio kula numite kwilio lese peka inda kuka kwilila nundo I'm drinking ni ngwana ngauya alafu inoneto ando kwanza tandu mamu ikametumia chu ta excuse ya kwiyanangia maisha mo ni na depression nundo ithia kwa nyusa nicho kitumio na kwa ngonywa no kona ndawa cia ithia kusika kwambe yo kwa affect na ti wonywie inongele undu wa kudia bishop obo wa generation no mindo isu bondages isu andu amanusa ilaiko now ne to addict yasia na situ to teumana through passion smoking ndinywa skala ni na mwaka ni na bishop na kumbina we baba si ukiyu ne yandika na yambe yondika ne munini ko ukwa kwa system yakwa yese dala ne yata ne yabukiwe na asie imako kitambo to ko realize kanona mbaki munungo kana okesede la kenda exactment binge weonja kana wakileta eleva ke yako nuweze kaende na ununge wanene mindo yesu na mbagili kaanza kameni wonja kana okanengete mbaki nisonenga mwana TV na ngenda kusia kaindo ene mwaka wenda ngenda kindo ni nda kwasie kana sindu isia unengana ni sindu sisi atene muno no cia matukuni kwa ina thini wa sithio cia kamba sindu isu ile etikeletu na ithani no kwika maundu asu weka we bandu basanga ona ciana lakini umuthi nundu wa mikalile ya kwikala thini wa mataoni na kalumu ikamwe kilandwe pau chau ona saingi we saithia ona ndo nywe ya bunomba woko nywite na wethia kila mundu ebu na ndo saithia ju ni maso ya mona kaino kawaida bai mundu utona iwe mundu anena ikindu kitumani kindu kiteo make sense iwe kana nosu ni mulevi yuka ina kokana kayosa kaima na kai ithani endone na kindu kithuguta ni ekanganywe nikana wiseria nane atake yuko uno seo ivie ala tutona kuona mundu asu tene tikambia ku advice andu maitu kana magathukia mundu asu museise itu nitusiokete namba itu ni SMS ni ili 3915 ambia utumani waku na ndeto tunenanie nitusiokete
kilungu ni tunainanie kiseseni motongo i namba itu SMS ni ile 3915 tumandumani yaku kana ikodi yaku kana mawoni maku ambie na ndeto tunainanie pinene ya Kuemeewa ni Mituo na nitwanena kuhusu addiction si anda waendwa chikwenda kwaku pe addiction ingi si ya masimu eza thia mundu ra chone simu ona mbabu umuthi si wasina ngwa wina simu babu na tia tu wiko ndo muthuku utena kasimu kuwa muka kindu cha mbere ni simu pe addiction ya gambling ukweche kubet ngina wa betting nguku ona ngwa wiki ite kubeti nguku ya simu si ukazani na tukuku tutano nina ona tumatumbi nini tumatumbi tuibu tuisiato utalite tusitu tatu aliku pe ai bana ndo meg na gambling ninge kale ukagamble ngwa simu pe addiction ingesia isuto kwa sia sex na ingisi ona isu ingine tasia kosia wakimosi alama yata wamenzioka nenda tunene yulu addiction ya mwaka mwana we school mekwatwa ni addictions lakini ndumana wetamusia hii twindu tumota musia hii walito mana kona ba mwana akabe kendo kimukwatie ila ni simu mukwatie muno nukwatikania ni kutinda gaming tinda PS sasionde what are some of the signs twi mabindane maito muno kwa andu mamuika na mituko na miendeleno ya kwitha wiku ovetwe ni siovo isi asindu muno siambia wathi secondary siambia rwasio primary lakini muno thumalika ndini mauma kwa sia ina mathi boarding school kana mathi school sia day muno wapika maimi na form 1 metha malikile na ende form 2 iza idhi hapo imenoga Jui saidi imwe ya kumana kana kuni addicted pedha na withdrawal kuma wese kwa asia ona mama yala makawaida manetha namo wisa idhi anwambia kwipetanga o kamusi ndo isa idhi ane ndenda ikala na asia saa siombe design ya kuikia ngua ebendoka ona munenele na ndeza isa ena mama utenda we mama upo wamo na dama time si yuko hii ni indication kana ni sign sia kana upe kindu kwika ukwenda umbitha na nikiumwoba na wae makuati ya muno kamukulia ndui saidi ya duke nducha mwoba ndini wa emi na secondary school edha amali kandine kabisa na mami noli kandine kabisa ni maenda yu level ya akeli ti addicted peke yake na ndambi ya kutasi ndu isu nunde saidi ya ni pedla pesa sikupata kando noona na pia ni undu waweta nuona undu waweta jaki kana pena mbesa kando nuseyo kusiacha kana kaku kana wakane aendie skulu na ngwasiana kana etha na ngwasiana nisiongele kile ingi uteze siumie ba mukuli siumie ba sindui lakini mukulie kwa wendo na kwa chau kwa woi ni kana wesethia ni wapinguka kwako ona saingi utoona mwana na imuya na eta A B yambi okwetia E na D is no indicator ingi ona we omwewa ya mini form 4 na by the time I addicted to coffee na yambi yaba form 4 ona alimu wangi no mume opusishana form 4 mayende takweka mutiani na mayende kama some muno manenga wa kawa sana hizi nengo kawa tukombe tatatu nikenda masome ngina saa 5 nokwela to mundu ayize kumabwo already when wa kwatikie nikaona no addiction ya mali wese be addiction ya mali mundu ikala aito sionde na dini weze nje kini ya ine kawa nondo addiction ito nena na sio ni Kuemeewa ni Mituo no ni Mituela uton uisaidha ni kukwete ya maundu mathuku nondo onenza ni addiction ya limu mutua kutinda uite no kuyana ngia mwe waku no withieta obesity withithia wina blood pressure na wi mwana munini utonwa koma na mwana ni wa miaka 18 lakini uitola wina guo wi mukulia boss yona ta mundu ina miunda nondo mwana ene yani kima I'm sorry to say that kinogele undu mwaka waweta undu tona kwa identify tonetwa isi ona saingiti addiction nduku ela no siasia kana kaku especially you digital simoni ela wona ena self satisfaction
niweze tuyonela twita o mindo social life. Social life yake weka ni socially very ni mwianie ni nyoka ni mwianie ni yuso ise kikombe chakwa ni nambe yeka atikethwa ni nekala simuni yakwa ni iloela simu ni tinde simuni onoka mwigwe ona sakenda simuni kana kwacho kamwigwe very early in the morning ni simuni isu ni sign ya mundu uyu ena dependence comfort yake ni dependence nengi addiction ye tikindu cha cushion mathina la tena mo kwa uyu kaingi no rono kulia wenganya ela wa muka kwacha bebe adume addiction ya kwa muka kwacha endete no kamukulia ba wendete na nda utabia bela wendete mwi waku none nukunenga comfort yako ikwika kindu na nongelenge undu mwaka wa weta addiction uthukula wiko it is safe, it is self-inflictory infection kana ni chao ni kindu nuwe weyete ai tikindu weta waini mundu ungi self-inflicted, yes. Self-inflicted tikindu wasia aimbitha ni wombete iye kethwa nunge ninye nenenga kethwa ni sikala ninye nanywa kethwa so basically kila ngongelela nikana ona kumwene sisia bayanza ona kusisia addiction ela kila wendi ola wikaati uyeka kindu chaku utambito kika wikulasia wambaye itonga moto nzama ukasisia cho kike ndanamba ika you know na hata ndo andwa mayema wona pe design mundu utona kwika ukona ye repeatedly addiction ti lazima iweze la nikindu nalika mindo not ndo to basic weight ka lakini wise la kindu kike ni chapika so repeatedly ni chapika part of your system not akikete wiwa pekindu kike misiete yuta totonge watu ya mume aina addiction ya amuka kwacha nona kaingi twa amosi baika bila ketha wake kwacha saa 11 saa 12 omwithila ile aiboya kana yundo maneta la ndo amalikite sioni kana etala chao na ti kwenda kwake na ona thita oriela woso esi anasi yake na thisoko pala bekolo kabila idea yekalela so addiction ni it is me kweka thin line ka differentiate mituo na mitu yesi ya kuemea na ingi nondoka yene wote de go siasio obande ni umani to na mutuo na okethia ni kendo mundu webundeti ona saa ingi kana mundu aiswani ando na be andu makwataka usiele bandu kana mundu aiswani ando ne kuna mutu tumutuo twakwebundesha ete unene ulu addiction ni kindu kilikite nthakameni na tikisio ni kindu chaidete kumandhwa nzia kiumata nundu ndo lazima nenda wende nundu mwaka asia mwana wa kuona ni wambio kwindwa isolated ni waikana na marafiki unaendea na mwambia kwindwa nangi ni wambia kwiki ya mini skirt ya neki yangu ambasa kana ambia kwiki ya bagi neki yangu tamundu nomo ni wabikabu ni wambia kuona weta mosi kana another option ni watabwa ni we school kana mwalimu no notice ni watabwa weta mosi waidita ku approach hata nundu buni pangine votu baloka motiani yuki duchambe kila wailete kwamba mosi wailete kwamba kumana ni wambia kuona tabia ya kana ka undu yambia kwikala be wota mbito kumugulia wenda ikala kuwe kaniki wewe ka unike utana ambo enda osoma umanye kana ka ni chao kila kaendeshi tani mchungaji nini ngoma ni tena maundu ma muthemba na ngoka kumana mwana mota atwana lakini weni watwani kwanzia ya mutuo twaite na ambiye kwebundisia o ila yetwa na kizungu masturbation ambiye kwebundisia weka nyumba na bida yuko ya isimu lakini ambiye kwebundisia kwatanga na tika muje
yombika yula wezie ku approach mwetu ambe thia kaino pa mundu no lewa lakini ba yangali yengi ni nyoka ni nyoka yuni ni waidi tozi ya kana ka ni chao kila kiutuma kayemea bedroom kwako kada ni chao kila kiutuma saa ingi utuku ni wa mukani wesokethia obandu ke koka no yambi ya kwenda kumanya ombola duwe mokwati nundu no mutuo sio likete ndakamene ndwe bitha mundu atona kwambia kwika kanaka pinduka kethia ekio mucia ici kadoka jijo kethia mundu avyo dhamba ambomi na masa kalibu nyusuisa paike ugo kwicha abindeti obu na nduma na ni chao kila kiende pesi dusia likile ekana nonywi na skala pesi dusia likile dhini na imwete iso dhazi ategethia nenda imoni kuria nikikwati wambe yo nalata ubikia wambe spray ingisi strong ni kunala kwewa kwambe no makolio tu you pesi ndimo sikweta kwika okay lakini umone kweta kuzija ngona no imuno ndo bya nduti so dhaci ati iboya ukethia mundu ya umie kwithwa mutuo yesa ukobikia bandu ya twike ndaimoni isatani na wethia yu mundu sunu no choko na kokete kumela siendo hiyo kwegwa LGBTQ siendo cia mudemba nundu ni addiction elikete ndakameni na ni affect ya ukethio na mundu no ale tabia ila cia mundu wa kawaida akambia kwika sindu kwa umucie wamina kwambia kuona kana wamina kwa mtimu cie yewe kawambia kuona mundu onadhano munyanya no yambia kuona ambia kwitha na katabia kairio ndona kitu chambe itha bakubi nake endani kana withie nita watwika munyanya ni kana akumirire nundu wathiba kubi nake na nita we muma itha ndekumirira endani kana itha bakubi nake akumirire na kujithwa we museo kiliko withie nuto no nundu to na kumuthamia kuma undoni nitipinduite andu kadha wa kadha ukethia mundu nowe na mutuo fulani need na meenda ku change wa environment angi meendo kubindu wonyanya kwanza kindu cha nangi meendo kindu cha kwiko munenge kindu ambiye kwika mwi wambiye kwithwa we active ambiye kulwa nundu yuta tutirijo kwa skala andu ama skala muno mayenda ai ungamya yu nda ungamya indi ukambia the relationship nake ukambia nene umwendi ukotange wanae wa skalani na nana atange wala kini wao ni wa skala wewe okay bitha okayo ukethia ni dia zweta thimu kutano ni wanza lakini maundu alangi on they ni ekie indi na edia kuona mundu vitete agundete skala uzibe undute olateta nasia na masikala maimana kwanza ethabe andu alauna acu wa mwiko no amana we mwetia pafu emwe ona au nengereria ekayu andu meokia nundu wa ithui ayu ni tangi wala lakini ndisa ona mundu avedete obandu na mwiko ainenga na kwa die bitha yuna mino kuna tutu le wizine mutangi yuna naendia kwa pastor wakwa wewe endia manaka na tondo kindi addict beyond katika process ya change katika process ya kubenduka anenga mwana asa na tinda nake muno wethia ndina mwana yuwa kuna kapapu nina nyusa etina wa 30 minutes wethia isa onatha ngwiso mwe bithila ina mina masaeli yingi masaa 3 yingi masaa na yingi nongele kani nongelo ndo bishop wa weta yi addiction undu wa weta umande mutuo ongi umande wa ndwangi no either wawe addicted utesi no nithwe nina addiction ya kindu lakini we undu to wetie mwanzeni mwaka nuchende bishop nuchende kwa uyinwe waele kwa identify na woman addiction ya ndunge nundu pe andu betha wamena multiple addictions pe mundu wa addiction yoki ya sikala ya bangi ya kelaiko ya sidusu sionde ukoka uka identify kila kimulemete kati wa isi na ni chau nundu
bishop kwasa ndukitila imwe ukosoka ndosika isu ukayote ukamwe na kungoloto no isoko umisia matema ukambe yovetanga oguo na nibabika abantu in addiction uka replace kerwa noke unausata mindo spirits ivi ngambe yo kuintroduce ya taska nundu timo harmful nikana wambe yo tilombola nekendu bona ela maepesi vitale manenga wachaona mamba one wo whisky nikana ma stabilize yala moka mate kuona metho tu addiction yo isu wamba one wo ukinika no ku stabilize na inde with the time mundu mupetane nabo museise witu ni mubea muno kutukwata mbau ni na Bishop Mala, Madam Faith, John Mwaka na kwanita wa Jack Nimbinya tuiko mana chumwa chukingi tuende na part 2 ya Kuemeewa ni Mituo ili otometa ndomani yaku ikodo yaku namba itu SMS ni ili 3 9 1 5